laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi al-qa'il wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ibadallah, en yetti Allah tabaraka wa ta'ala en seeditike ala reweteɗo siwna kanko. En yetti Allah wiiɗo yo en jogito ɓoggol diina kan e ɓoggol ɓuttungol ngol fof hara en sendali. En seeditike ala reweteɗo siwna kanko. En dowani kene laaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. En seeditike ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo Allah. Haray hutuba men on hande e juma ñande 23 lewru wiyeteno parannaya ɓuru ko woni en yewtude ko fi ɓuttu e kisiye e hoolare, yani fi tabintingol ɓutto hakkundeji men, la paix. Iɗon andi hutuba arɗo hande on e omo yontere hande ka titre ko ɗi gotum tawi en faami ka yettinodi yontere hande. Titre on ko gotum mais yewtereji ɗi nder ton hara hino serti seeɗa. Idan fof ko woni hollude ko tabintingol o ɓuttu e nde hoolare hakkundeji men, sabuna hay faalaɗo bonde o boni wosi ɓuttu no woodi. Naafere ma faalaɗo moƴƴinde itte sikke o moƴƴiniwo e hoore ɓuttu, bonnowo bonniwo e hoore ɓuttu, moƴƴinowo moƴƴiniwo e hoore moƴƴere e hoore ɓuttu. Haray hule Allah jiyaɓe Allah toliɓe moske Nasrullahi Baylo Baya ɗo e kala ɓe hutuba on hewti hule Allah moƴƴinon dewal ko wonɗon mo rewde kon, hara o rewiral mo no rewirɗon mo men porte comment. Wa'lamu anna al-muslima huwa man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'minu huwa man aminahu an-nas ala amwalihim wa anfusihim wal muhajiru man hajara al-khataya wad-dhunub wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'ati Allah. لقد أكرم الإسلام بني آدم فأخرجهم من الفرقة والذل والاستعباد إلى الألفة والرخاء والمروءة والمساواة وفضلهم على كثير من الخلق. قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Jiyaɓe Allah ande ko wiyete julɗo, ko wiyete gomɗinɗo, ko wiyete julɗo ko on mo julɓe hedditiɓe ɓen hisi boneji ɗengal makko ngal hara o yennali ɓe, o piyali ɓe, o toñali ɓe, o fenali hoore maɓɓe. Ko wiyete julɗo ko on mo julɓe hedditiɓe ɓen hisi e bone juuɗe makko ɗen hara o wujjali ɓe guyka kan no naati wujjugol jawle maɓɓe ɗen, wujjugol ɓeyguli maɓɓe ɗin, wujjugol teddule maɓɓe ɗen, wujjugol gañam maɓɓe on kala ka ɓe gañori foti ko élection foti hina. Ko wiyete julɗo ko mo julɓe ɓen hisi bone ɗengal mo ngal e juuɗe muɗum ɗen, o yennataɓe ɗengal makko ngal, o fenirta e hoore maɓɓe ɗengal makko ngal, o toñirtaɓe ɗengal makko ngal, o piyirtaɓe jungo makko ngon, o wujjirtaɓe jungo makko ngon. Huwal muslim. Yo en andu ko ɗo wiyete julɗo. Ko wiyete gomɗinɗo ko o mo julɓe ɓen tata hino hooli mo e fi jawle maɓɓe ɗen. Si ɓe andi ko kanko tun jawle maɓɓe ɗen tum ɓe hula, ɓe hooli, ɓe andi ɗaɗay. Si ɓe humpitike ko kanko e ɓeyguli maɓɓe ɗi woniɗa hara hiɓe hooli. Si ɓe humpitike ko kanko e procès verbaux ji makko ɗi ka résultat élection ji makko ɗi windi ɗon haray ɓe hooli e ko kaari woni ɗon, miɗo hooli o wujjatala, o bonnatala. Huwal mu'min, c'est lui qui est fidèle, ko wiyete gomɗinɗo. Si en andi ko wiyete julɗo ko omo julɓe ɓen gaɗi bone hunduko mum kon e bone juuɗe muɗum ɗen. Ko wiyete gomɗinɗo ko omo tawata julɓe ɓen no hoolimo e fi jawle maɓɓe ɗen, no hoolimo e fi gañam maɓɓe, no hoolimo e fi rewɓe maɓɓe ɓen. E jaka si tawi an tun ko men mari kon tun men hoolakima haray lasta mu'minan, haray na a gomɗinɗo. Si tawi men daɗa bone juuɗe maɗen
e hunduko maako sida fala a julay sida fala harayda horude harayna a juldo selon hadith zahiril hadith ko feeni ko hadith yo en andu islam o ari o itti ko wi'ete kadi ko wi'ete kon ferudo ko eggudo iwi e bonnere e tooñe e wujjugol yimɓe e bonnugol yimɓe o yehi e tuubugol rutto e feewugol e nunɗugol e toragol ɓe bonni yaafafu e ko wi'ete feruɗo yon andu islam teddini ibnu adama adi islam arde yimɓe ɓe nooni sertuɓe yimɓe ɓe nooni maccinɗindirayɓe hakkundeji mum doolindiroɓe hakkundeji mum wujjindirayɓe hakkunde mum tooñindirayɓe hakkunde mum ɓuttu ala goɗɗo yahay ka ngesa o ara o tawa robert naɓi ɓikkoye makko koy goɗɗo yahay ka ngesa o ara o tawa e guerre waɗi ɓaawo makko dammi makko ɗin e nayi makko humama ɓornama naɓama islam ari itti ɗum ɗo fof islam teddini julɗo ittimo e cergal artimo addimo e moɓodiral ittimo e kulol addimo e hoolare ittimo e o maccinɗinegol yange addimo e hurriya makko indépendant makko yo en andu islam teddini allah tabaraka wa taala o daali ka alqur'ana women teddini ibnu adama ɓuri e komin tagi ko mbuy innetake min teddini ibnu adama ɓuri fof kono min teddini ibnu adama ɓuri komin tagi ko mbuy pourquoi joni noon an allah no teddina yimɓe ɓen andaroɗa hoynaɓe pourquoi ma noon an joni allah tabaraka wa taala no teddina la daroɗa hoynalam fiyon mum allah no teddina min mi daro mi hoynama Allah wi'a ɗum ɗo o ko tedduɗo min tigi mi teddinimo andaroɗa wi'a o e oɗo ko hoyɗo min mi hoynaymo mi wujjaymo piyaymo mi fusay hoore makko nde mi tooñaymo ihon ay a taway Allah tabaraka wa taala ɗo idan wa'lamu anna asla al insan wahidun wa in tafarraqa an-nas ila shu'ubin wa qaba'il wa hadha ikhtilaf yajibu an yuaddi ila at-ta'awun ala al-khair wal ihsan والمصالحة فيما بينهم قال الله جل جلاله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير yo en andu bien sûr Allah tabaraka wa taala o tagi en hunde wotere yo en andu ibnu adama lasli makko ko hunde wotere o bawli o rawni oɗa woni ka halaɗa oɗa woni kaɗa o juuti o raɓɓiɗi o laba o kaani yo en andu en fof koye hunde wotere yewɗen kullu no adama min adama wa adama min turabi ɓiɓɓe adama ɓen fof koye adama ɗi nanduɗo e makko couleur emo nandaɗo e makko couleur artuɗo mo gikku emo artali mo gikku artuɗo mo darde emo artali mo darde fof koye makko adama min turabi adama koye mbumbu leydi ko gonga Allah o tagi en o waɗi en leƴƴi bien sûr o waɗi en noneji o waɗi en ɗenɗe kono hadafu makko kanko Allah objectif makko kanko Allah ko waɗi en ɗenɗe noneji kuleji ko fi en waw andondirde hakkundeji men ko fi wota oɗa ñawlo maƴanta oɗa ko fi wota gollin oɗa yoɓoya oto ko fi ɗum ko sertini haala men kam o sertini couleur men o sertini mbaadi men ndin e nokkeli goo ɗum ko fotono addude ko moƴƴereji e ɓutto hakkunde men mais c'est le cas contraire ɗum ɗo addi gereji goɗɗo no darnede ɗo élection mi añamo tum fi ɓanamo an haysi ko compétent haysi mo mari diplôme fimu haysi mo gayna fimu haysi mo yiɗa haysi mo nunɗi haysi mo feewi mi daro tum mi añamo ni namani awa ko Allah sendindiri en ko wona yo addu num ɗum ko fiyo ɗum ɓeydu wallitade hakkundeji meɗen o fi ɗum waɗi si Allah tabaraka taala waɗiri ɗum lita ara ko fiye waw anditindirde ha hara faytindirta ɓeygu ma e ɓeygu goɗɗo hara ko seeɗi no woodi ka sendindirɗaɓe hara sa hewtiti ɓikkoye makoye an e goreje ma so hewtiti ɓikkoye makoye wata faytudema jaɓɓo gore ma sikka ko ɓen ɗon woni baaba mum yo taw hara no woodi ka ɓe wata mo sendindirde ko ɗum Allah waɗiri ɗum enen noon en ƴetti ko waɗiri comme fiyo en sertu en waɗi ɗum ko nanduɓe am ɓen moƴƴi ko nanduɓe am ɓen feewi ko nanduɓe am ɓen kelɗi kala mo nandali an iloriye tawi enen kono noon ƴettuɗen classe ɗen hakkudeji men
بل يجب أن يتعاونوا على فعل الخير ومكافحة الشر واستباب الأمن في البلاد، لأن الكل من آدم وآدم من تراب، فاختلاف الأحزاب لابد على اختلاف في الدين والنسب، لا يدل على اختلاف في الدين والنسب. كما أن المواطن الصالح هو من يحب وطنه وأبناء وطنه أيا كان حزبه، لأن القاسم المشترك بينهم هو أخوة الوطن والدين. يو إن أندو هاري كو واتي إن كو ين والندير إهوري كو مؤيكم مثلا باي لكل مكان نوكو كلا koko gasete koko fewndi kon gasete yewtede fimu ko foto den ko wallindirgol e ko moƴƴani en ko e ko moƴƴani leydi meɗen ɗin ko masalan kala ka goɗɗo yalti e nder yaltuɓe fi wonugol président des délégations spéciales fi mairie e nder commune urbaine ji ɗin 38 fof kala ka goɗɗo yalti fi CRD yagal kala ka goɗɗo yalti fi conseil quartier yagal ko fotanno jama wonɓe ɗon ɓen hara ɓe ndaarali min e o meɗen nandi ma min nanda hara jama wonɓe ɗon ɓe ndaarali o ko haala wota min wolata mahina o ko nokku gotum min iwi mahina ko fotani ko moƴƴani ko hanani jama on ɗon ko hawtugol fotta ndaara waawowo ɓe wallitade e quartier maɓɓe o e juulirde maɓɓe nde e commune maɓɓe o e CRD maɓɓe o ko ɗum ɗo hanni kono ko contraire woni piiji ɗin kono awa yo on andu en foti wallindirde e ko moƴƴi kon en foti wallindirde duñen ko boni kon tabintinen ɓuttungu e hoolaare nde ka leydi meɗen yo en andu en fof ko immorde baba adama ko immorde e ndi leydi taga luutondirgol partiji ɗin ɗum tindina luutondirgol diina e ɗengal fii en luutondiri ka parti mi sikkuno dans les conditions normales fi oɗa woni l'UFDC oɗa woni RPC oɗa woni UFR mi sikkuno kono noon haray ɗum ɗon ittali oɗa wonali diina goo oɗa woni diina goo hattal ana ɓe fof ko ɓe julɓe idan awa kala ko madama komi julɗo ko islamu tonganilan kon fof si komi militant jo l'UFDC awa si tawi o ka l'UFR ɗa kadi tawi ko julɗo kanka dara islam no tongani mo ɗum Islam, comme même code pénal, comme même constitution, comme même article. Wata wonde julɗon e ndi leydi ɗa, Islam ɗo yanani mo ɗum, o julɗo e ndi leydi ɗa, Islam yananamo ɗum. Julɗo représente ɗon o partiɗa, ma militant jo ka o partiɗa, Islam on julɗo ɗon ɓayga ka parti ɗo woni no yanani mo yo wujju, yo piyu, yo yennu, yo waru, yo sunnu, yo nangu, yo sofu. O julɗo jeyaɗo ɗa, wonde kanko Islam yananamo ɗum allahumma la luutondirgol ɗen ɗe ɗen e luutondirgol parti o ɗum waɗali on nde hiɗen luutondiri ka diina qiblatuna wahid wa ilahuna wahid ko fewtete juulen ɗon kono ko ngotu ko makkatul mukarram idan allah jomi reweteɗo meɗe on ko gooto wa kitabuna wahid deftere men nde janngeten nden ko wootere idan wa shari'atuna aidan wahid awa luwa men on sharia men on constitution men on kadi ka diina ko goto kala ko diina kan suspandi militant jo jeyaɗo e o partiɗa islam suspandi o militant jo jeyaɗo kadi e o partiɗa comprenez ça haray ɗen foti faamude ɗum idan haray wono woniri no waɗɗi e junngo kala citoyen jo no waɗɗimo ko obligatoire e hoore kala citoyen jo nde o yiɗata leydi makko ndin o yiɗa ɓiɓɓe leydi makko ndin ɗum ko waaji e hoore kala citoyen jo none wo on citoyen jo ɗimmojo makko ka woniri e partiji ɗin none wo ka on citoyen jo ɗimmojo makko iwri e préfecture ji ɗin none wo ka on citoyen jo ɗimmojo makko iwri e leƴƴi ɗin madama koɓe nationalité gooto koɓe diina woota no waɗɗi gooto kala e maɓɓe yiɗugol oya yiɗanamo moƴƴere no waɗɗi gooto kala e makko fournitugol waɗugol tous les efforts fino moƴƴereji ɗin hewtirae ɗum ko teddungal fof ɗum ko teddungal fof ay
hare ko yen faamu ɗum ko yen wattu yili ɗum haray luutondirgol ɗenɗe ɗen e partiji ɗin ɗum hollaali awa yo en yennu oɗa ɓaako o haala o wooli ɗum hollaali yo o hayfine yo o yenne yo o tooñe yo o wujje yo o bonnane fii ko kaa haalaɗa o wooli ma fii koye o partiɗa o suma islam wi'a ɗum abadan sertugol ka parti tindinaali ɗum hollaali ɗum abadan Amérique no mari parti ɗiɗi France dernier élection maɓɓe ko ɓe yehi ɗo kon candidat ko yaata sappo yaltuno ena naano ɓeeɗano sunni darapo ɓeeɗano lancoy siége ɓeeɗano sunni ɓeeɗa wonno ɗon ka pouvoir no jingani oɗa o kanko o yaltano laam o jinganno goɗɗo e ɓeeɗa ma o imminno militaire yo waroya goɗɗo e ɓeeɗa en yiya ɗum en nana ɗum Amérique ko parti ɗiɗi en yiya ɗum hakkundiji maɓɓe wa hakada e ko noon nde nanangal piiji hedditiɗi ɗi no woɗɗi haa ka leyɗele takkoje meɗen ɗo kawtaje meɗen fiyon ɗum enen jaɓeten ko yen ɓuri tun fiyen ɗum enen hara ko yen ƴetta tun exemple e goɗɗo en jaɓata ƴettegol exemple e meɗen hadi wonen Libéria ɗo wonen ƴetteteɓe exemple e mum hadi wonen Sénégal ɗo ƴetteteɓe exemple e mum mi ala e mbugaɗe ha Amérique mi ala e mbugaɗe ha France hadi wonen ɓen pour que les autres prennent exemple à nous fiyo hedditiɓe wawa ƴettude exemple e men fiyo ɗum hadi woni yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يهجره أتقوى ها هنا ويشير إلى صدره كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه حسب امرئ أن يهجر أخاه المسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد أوا كويته جولو دي كلا جولو كو مسيدو جولو دي موجو مكو none woka on julɗo jeyira e leƴƴi ɗin ma e prefecture ɗin ma e partiji ɗin o hanamo toñude o hanamo hoynude o hanamo yawitade o hanamo jasinde ɓurayi ona hulɗo Allah ne laaɗma e kulol Allah ngol non ko ɗo ɓe sappi ɓernde maɓɓe nde ne laaɗa rasul salma yimtiɓe makke nokku goo he no ɓoyma nde wondata e jama on wota wonu baba adama feerejo hawtodiri e yimɓe ɓe wondu e jama on ya andu shaytane hino wondi e gooto kala wonɗo feereɗa ko shaytane wonata partenaire makko ko shaytane wonata wonlitotoɗo makko idan eto wonda e jama on haray ko ɗum woni ko toroɗa ko jeejaɗa aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin al kutubatu thaniya kutuba meɗen ɗimmon en yetti Allah tabaraka wa taala en settiki Allah reweteɗo sewna kanko en duwani kene laaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibadallah jiyaɓe Allah ilamu anna al amna wal istiqrar min ahammi muqawwimati al haya لأن الخائف لا يتلذذ بطعم الحياة ولا يطمئن في مكان فإن أولى وسائل الأمن هو أن نحب بعضنا بعضا وأن نتعاون فيما بيننا على البر والتقوى ونقوي أواصر المحبة والأخوة والمسلم أخو المسلم ولا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه إذن جاء بالله فامي ko wiete kon ɓuttu la paix ko wiete ɗum ɗon kon kisiye ko ɗum woni ko ñiiɓinta ngurdan neɗɗo o yon anndu neɗɗo hulɗo o wata naɓude dakamme aduna makko o dakamme ngurdan maɗum hara hino ma hino ɓeygu ma himo weɓitanima si tawiɗa huli a wata dakmitade e makko e hino ma hino piiji ɓuɓuɗi fruit ya des pommes ya les jus ya d'eau à la congélateur tout est prêt mais si tu n'es pas en tranquille tu ne peux pas manger ça bien tu ne peux pas boire ça bien si tawi hino ñameteji ɗin fof ka firgo kono ɓay toon hiɗa huli a wata enjoynade mum a wata ñamde hiɗa mugi e hino ma hino danki maki hiɗa faala walade ala kalowoma danki ke ɓuɓɓinaka e hunde waɗa kono so tawi woni hiɗa huli a wata walade ɗanoɗa idan si tawi woni ɓuttu ngun ala haray neɗɗo on citoyenjo hoɗuɗo ɗon on ka ɓuttu ngun ala ɗum haray wata enjoynade gurdam makko ɗam la yataladdadul haya o wata enjoynade gurdam yani o wata naɓude weli weli gurdam makko ɗam awa noon
uttuwa wata wonde ha yiɗindirane kono kala ka yalti ɗum ɗon sabu an ko min tun heɓata ko min tun hande ko min tun gañotoɗa an nokkuna ya heɓu an nokkuna ya gaño an moƴƴere hunde anda a handa en tana ka iwri wo miɗo yiɗanma an e ɓeŋure ma nden e fedde ma nden moƴƴere kala ka iwri miɗo hamaninde si nde rewi jungo an mi kalayde aƴana layde iwru e an minne yaha so mi yinde iwra ka goɗɗo yaha mi yaha mi sakkode comment la fait haray ɗon hande kadi noon ɓuttira honno wawata wonde awa haray ko ɓe wallidiren ɗiggere nden hakkundeji meɗen e kulol halla ngol tiiɗidiren relation ji giggol ɗin hakkundeji men julɗo dey ko musidɗo julɗo hanamo toñude o hanamo toñude na bien dire ça julɗo hana toñude julɗo a lancatama gaten goɗɗo yettoɗa lan a toñali mo a fellata goɗɗo a tufata goɗɗo a fiɗata goɗɗo hayre yettoɗa lan a toñali mo a nangatamo innocent katara wo ninamani ka suudu makko ninamani nanɗamo sokkoyamo yettoɗa lan a toñali mo a wujjata gañam makko yettoɗa lan a toñali mo allahumma la awa dey o toñatamo awa dey o yennatamo awa dey o jattatamo wala yaslimuhu o jattatamo haray ɗum ko teddungal meɗen wa nanbuda asbab alkhilafi wa tanazu walqabaliya uttumu wata wonde ha feroɗe lurral ngal hakkundeji men hawke feroɗe rasisiyagal ngal hawke feroɗen honno wiyete meƴƴi leƴƴiyagal ngal hawke feroɗen préfecture yagal e régional yagal on hakkundeji men hawke ɓuttuwata wonde en wallidirali e hoore ko moƴƴi yiɗidiranen ko moƴƴi ɓuttuwata wonde en bugaki lurral ngal ittengal hakkundeji meɗen ça c'est possible wa inna istibabil amni mas'uliyatu kulli fardin min abna'i hada alwatan yo e andu tabintingol ɓuttu on ɗum ko farilla ko wajibi e kala citoyen jo lagine ɗo soit ministre soit député soit chef quartier soit chef de carré soit imam à la mosquée c'est obligatoire si uttungum waway tabutude hakkundeji men haray ko hino waɗɗi gooto kala e ɓeeɗo tabintingol ɓuttu on geɓal ko makko ko oui ko tabintina ɓuttu on côté ma on embre pourcentage maɗa o mi tabintina ɓuttu on côté an on embre pourcentage an hande kadi ɓuttu wawi ɓuttude wawi tabutude wa illa fala sina ɗum wawata wonde ayi haray ko wano noon wa yajibu ala kullin منا أن يخلص لهذا الوطن ولأبنائه ويعمل لأجل مصلحة البلاد. جاءت الانتخابات وانتهت كأن لم يكن، فلا تفسدوا علاقتكم التي كانت بينكم، لأننا جميعا على عقيدة واحدة في بلد واحد، فهدفنا واحد هو خير هذا البلد، فلا بد لنا إذن أن تكون كلمتنا واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحدة وهو مع الاثنين أبعد. من أراد بحبوها الجنة فليلزم الجماعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس منا من دعا إلى العصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. Muttungum yo en andu hino waddi e jungo kala citoyenjo hakkundeji men nde o labbinta citoyenjo dimmojo makko on har o wonali tuuninowo mo, nde o gollata moƴƴere intérêt leydi ndin e ɓiɓɓe leydi ndin. Élection ari, élection yehi kadi ay nayɗi arano, jon noon ɓaaɗi ari yehi accen hara ko ari yehi bonnali relation ji ɗin hakkundeji men. Wota geru ha tawa ɗum waɗay wownoɗo ma korreta janngo o kortama fii ko boniɗa e makko e nder élection ji ɗin ko. Attention, écoutez bien. Wota eto ɗi élection ji arɗi feƴƴi tawata ɓaawo ɗi yehi sabimbinayi mo wownoɗa yahde soɗiriɗa juuɗe kam mum toroɗamo ma ñawloɗamo tawa hande kadi o okkatama o ñawlatama. Awale noon sa bonike e makko e nder ɗiɗo élection après des élections aray ala ko o yottoro e ma so na hara ko aade moƴƴo ɓuri wiigol min hannde kadi mi piyata kar mi yenata kar kono hunde aldama kanko e kum ankum haray ɗum ɗon ko sooɗike. Idan awa eto hara fiiɗi élection ji ko faali relation ji ma ɗin wonɗi ɗin hakkundeji ma e nafunoɓe maɓe.
ma wonnudi hakkundeji ma e ɓe annafuɗaɓe haray ko ɗoni ko toraɗa jeejaɗa haray ko yeyin andu en fof ko en jama hunde wotere aqida men on ko gotum hadafu men on ko gotum ko ɗum woni moƴƴingol ndiɗo leydi awa mo hawte moƴƴine ndiɗo leydi tabbitinen ko wiyete ko ɓutton ɗum noon wata wonde ha konguɗi men ɗi wona gotum faale men on gotum ne laaɗa alah sah sallam maaki wakkilo wonda e jama on accu ko wiyete kon lurral fo wi'a ɗum ɗo an wi'a ɗum ɗo selu ɗum andu cheytane toujours ko goto on o yahata o takkodira e mum ɓe wonda kala faalaɗo heɓugol ko wiyete kon uurengol aljanna baha bu aljanna uurengol aljanna ngol yo yaa o tamodira e yimɓe ɓe ko wonda e jama o nelaaɗo yittimaki nokku goo minen jeyaka e amen dey kala nodduɗo faade leƴƴi yaagal minen jeyaka e amen de kala warɗo goɗɗo e fii leƴƴi yaagal minen jeyaka e amen kala warɗo e kala mayɗo hara ko fii ko wiyete ko leƴƴi yaagal laysa minna nelaaɗo maki jeyaka idan wa in lam kunta maa rasuli idan satakunu ma man wa satakunu ma cheytan sa wonnaani wonduɗo e nelaaɗo jeydaɗo e nelaaɗo de sikkude ko hombo wondata e mum are ko cheytane won ko wondata e wal iyadu billahi walla dande ibadallah jiyaɓe allah inna alhalata allati nahnu fiha la yumkinu an tataghayyara ila ma fihi khayri albilad wal ibad illa idha ta'awana aljami'u ala ma fihi almaslaha bidhabt an-nafs wash-shura lil amali bima fihi alkhayr wal maslaha yo en andu ndi leydi crise e sattende ko woni e mayri kon wata iwde arta no moƴƴiri arta no feewiri ha sansen comportement ji meɗen ni ha woni yiɗidirɓe ɓa na luwa waɗata hoore mum ko enen waɗatamo sen waɗimo kadi na kanko immoto gollitira hoore makko ko enen gollitirtamo mi waɗa masalan sen waɗi luwa kala sofferjo yo haɓɓu sentir en haldi en fotti en waɗi on ɗon luwa simi abdoullahi kala mi ƴawi mi jooɗi ke kawa toon wona sentirgol ngol arata pooɗa hoore mum kadi haɓɓa komin waɗuɗo luwa yo ngol haɓɓe komin ƴettata ngal kadi pooɗangol kadi sorna kangol haani sorde idan eyno luwaji ɗi gollitirtake hadaran mere meƴƴelde tum selon article tel à la code de sénie selon article tel à la code de justice selon article tel à la code de assemblée nationale ɗum no waali mais ko mere meƴƴelde la yumalluya on ne travaille pas avec ça il y a beaucoup d'articles mais on ne travaille pas l'article qui est posé si c'est faveur de moi awa je suis d'accord avec mais si c'est l'article qui est posé là si c'est faveur de adversaire là je suis pas d'accord kala article fentiɗo siko wonɗo faveur a min na yen golliti so na ɗum ko min na yen waylugo sen watama waylde min na wawon on gollitirtade he fay ko he raison an jaka on ɗum waɗi son fon ɗum fiya yo son fankare idan haray wawata wonde sowna wallidiren jogodiren gollen kala ko tata maslaha leydi meɗen ndi hino e muɗum qala subhanahu wa ta'ala abtaghi fima ataka allahu dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ardi inna allaha la yuhibbu al-mufsidin alar dali e kongol cheikhul umman ka wajoto ɓiɗɗo makko o wi ɗaɓɓu ko welata allah ko afwan allah no daali e kongol yimɓe taruna ɓen ko ɓe wajotomo kon ka suratu qasas ka yimɓe makko ɓen wajotomo ɓen he o jawdi ko allah o korma o laamu ko allah o korma o gandal ko allah o korma ɗaɓɓir ɗum kadi ko welatamo kon wota o ɓokkore ko welayma ƴetta ɗum ɗaɓɓira ko mettatamo comprenez tu es président aujourd'hui ou bien tu es président de la CENI ou bien tu es chef d'état-major terre mer l'air e nandi tatay ɗum ɗon allah o korima nguɗo là c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir là alors ça tu aimes ça toi aussi prends ça là tu cherches avec ce que Dieu aussi aime parce qu'il t'a donné ce que tu aimes toi aussi il faut utiliser ça la manière que tu vas gagner ce que Dieu aime aussi il y a beaucoup de ministres il y a beaucoup de députés qui vont suivre le football c'est pourquoi je mélange les français des fois hey an kadi ƴettu ngulamu ndi jawdi si t'es un commerçant allah o korima jawdi donc ƴettu ndiɗo jawdi an kadi ɗaɓɓirani ko welata allah ko wota allah okkore ko welayma an ɗaɓɓa ko mettatamo ça c'est sens interdit ça ara a yehi voix interdit ko a nangete ɗo police nangete
police be nangay ma dom ben ko malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaquluna ma yu'maru. Quand tu parti à la chance interdit wona be police be no jodi nen kala do nangay ko malaika on ko nangay ma kambe be jabata affaire be kupani goddo tike o hendike tike o woka yite jahannama wal yad billah sibe yeti o tol mangal be nadingal wonaka fourier meden do hetto itangal a hetto ingal woka yite jahannama obligatoire kadila ay hanaygal awe ata jonu non ko haji mon to min nangal to mi mari to tampide non tu vas suivre aussi de ton véhicule tu vas partir awa watani le dido pigi pourquoi ino gonga kanka wole take ino gonga kanka golle tirtake bir koko moddi ko Allah o kuma ko welata Allah ko ta yar ka ledi bonnugol kambangol yimbe menace gol yimbe ta wati eno ko futuba mede oni les résultats seront proclamés aujourd'hui selon la CENI. Quelle est la conseil pour tous les jeunes? C'est pour détenir des calmes. On va rester à la maison. On écoute de notre radio et notre télévision. Si la CENI vient de proclamer ce qu'on souhaite, on va accueillir ça à la maison aussi, sans sortir sur la rue. Si c'est le cas contraire aussi, le CENI vient de proclamer ce qu'on ne veut pas, ce qui est contraire, ce qu'on a besoin. Toujours aussi, en tant qu'imam, je vous appelle, vous les jeunes, de rester calme et vigilant et garder la paix à la maison. Si tu n'es pas gagné ce que tu vis aujourd'hui, en tant que tu es vivant, demain tu vas gagner. Mais si tu n'es pas gagné ce que tu vis aujourd'hui, si tu viens de mort, demain tu ne regagnes pas ça. Alors tu vas perdre ça aujourd'hui, tu vas perdre ça aussi demain. C'est mon dernier message à tous les jeunes, soit de RPC Acacia, soit de l'IFDC, soit de PEL, soit de Malinké, soit de Soussou. Donc c'est mon dernier message à la dernière Koutuba aujourd'hui, vendredi le 9. Et comment dirais-je, février, la CENI va réclamer la chose là, les résultats des élections communales et communautaires aujourd'hui. Restez vigilants et calmes et gardez la paix. Nelaga la sala salama signalino. Yimbe aro yai bao. Pema ki kala e modo ngurudo. O yai tournede. Bone ka yuro be edam. Mojer ka yuro be anyanam. Les compagnons de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils sont posé la question à la prophète, oui, quelle est la conseil que tu nous donnes? Jonno si men ari yide dum yimbe be burni men hore mabbe gebe den fo be yetti loraji di fo be jabi jungo am ko non conseil dam ne laado mati addu ma alaykum wasallallahu ma lakum totte ko han on tottude ko toro don Allah tabaaraka wa taala ko dani on vous serez gagné inshallah haray ko hebay haray o hen haray ko khutuba mede onni musibbe julbe barakallahu li wa lakum fi amarina wa fi biladina ونفعنا بما فيه الخيرات والبركات وآدنا من الفتن إنه قريب سميع مجيب الدعوات بترك الله تبارك وتعالى bere may be ben e der odo election yo Allah hattinir ni tagoto ma yo hande kadi bere sunnanabe ben yo Allah on hattinir ni wota goto sunnane hande kadi sunnanabe yo Allah lontina majjirabe wujjabe yo Allah cerni tawatto hande kadi majjirabe wujjanabe perdirabe sumirabe yo Allah tabaraka taala on lontinabe foti non ko wujjanabe ka jawle foti ko wujjanabe ka vuaji mun ka resultat de vote ara be fo mabbe mi do awti torani be Allah yalla lontinambe jambo yalla jonnutube jambo Allah ta wujjite hande kadi mi torki Allah tabaraka wa taala en torki Allah yalla uttina en leydi meden lagini yo Allah on dando en gee fitina ka leydi meden yo Allah weldindi yesobe meden be yo Allah fewtim berde mabbe de e ko nafata diina islam ka e ko nafata gine be ya ilahal awwalina wal akhirina ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin buyno tori do are kala ko tori nati do tori be du'a fi kaydiji tori be du'a leede mun no jattede tori be du'a no nawni no tori cella tori be du'a fi dewle tori be du'a fi dhurriya tori be du'a no dabbude kaydiji fi yahugol
toriɓe du'ano dépose kaydiji fi ɗaɓɓugol golle e fiiji hedditiɗi ɗi tawata toriɓe du'ano nangama no nangana fiyo heddoro fof ko haray naatiɗon nanelam goto kala e ko tori kala ka woniri goto kala ko o maafi e ko maafori kala ka woniri goto kala ko o faala kala ka woniri e ko tesiɓe ammina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم لا والكسل كلا والبي والإبانتال